Sing engal damang atuh. Ame budak ieu. Rumah wadah. Rumah wadah, bisa sapu. Panas eta. Oh, panas kene. Tiluhana tuh nya. Yo, ibu bidan, nah bidan entah jadi gering saya. Yang jadi bidan nah. Erek diputeuyan. Ame cager, Haram. Yang naon tuh? Tahu. Hah? Tahu baru. Pamajikan ke gering jadi salaki kudu daek ngurus pamajikan. Adik. Ini deh atuh mamna. Ame engal damang. Gede. Iya kak, kakak, aku bapak video. Sayang tuh kak, mama, hah? Hai kak, papa sayang tuh, Cabil, papa sayang tuh, kak mama, cun lah mama cun lah, cun. Biasa. Bias. Naonnya lucut gitu juga nu hanap. Ya. Oh, ngali budak gering nu ieu panas peuting nah. Nu lanceukna keur gering kabeh. Bapana mah cager, soleha, loba ibadah, loba sedekah. Nu loba sedekah mah jarang gering. Ya. Kudu loba sedekah. Bager, jadi laki mah bakal kuat. Alhamdulillah. Tahun lainnya pengalaman gering ya paling batuk kungkul sapoe cager pokoknya masih ngerda milik rezeki sing lancar well